Hai manaze gimai zai hai manaze zememang ka ke klum delay ya huing kom na mai kru ke zika tin kum chana zang kai ka chum summai hegi gu zeminus kar chiprasam zememang ka ina zeme ko gana hai mana hangya rangai zai pole kai daratele Nowadays Manipur state ka peting kiti begna zet kana anki mana iku kim ka ke kleus ek pok chaba me ke SDOP du te chatgu area ge zimai tingnai mi pu ke India ram spy mi ku forces chi ge bunui tang ye te ze duty te rang ge tale ze ka chu le ze chi ge te pi hi gna lui chi mang mne chi India ram gu spy mi pe ge ze attack te ze gi mina firing te bi begna mina hang chume ka zamle ze che ze chi mina hang chum ge ze hang na za na re ku sang za la mui le ze ka chu le ze SDOP du te chat mai ke du chi ge Manipur state ku force ai chiramak che BSF spy me du bam ko le ze ka chu le ka na le su sniper kai lu ze ka pi ze ge na chi SDOP se bakring bze ga kai ra chang de le ze ka chu le ze chuna ge notice Manipur state ke z kana ka ke le ze ka pok cha bam ze so ke mak che chuna re ka cham du bam ka cham zai pu district ka cham bam ge ze ka le ze so ke mak che ke le un do ze lam wi le ze du sa le Assam Nagaland Manipur ge Zeme bam leine chimak chete dolak pe tati beting kom chana ze kai kana kom ge Zeme council mena Assam state Dimasa district Lodiram kulogane meeting te zen tau kan dui be mai ge tinit kak ji ze tinit ji ze te rab ze riakyu ge ni belui ge na bam sang ge te ta te gulei ka che be ze Zeme council ge pasui te mar lam ge na rang chi ge ka kadai de le ze ai blam ge ze mina ke ki me chimang madu bam ze mi hak sam na ting ti ze ke ching me ting ge te ta te be na te ta te ra ko le du samadu bam de leika na lesu tati beting kom chana jang kai kana kum ge Zeme council mena riakyu ge belui ge na te ta te gu zai paka ke na mina pung pa zai mina ting ti lui ge na te zaba mana punui zedu sa chi lag le zedu ka chu de le kan le zedu chi ge meeting te bi ge riakyu ge bitu ze sunday mai tu ze nai mik mai monday mai tu ze ke mai tuesday mai tu ze hegi mai zai wednesday mai tu ze sum mai zai thursday mai tu ze kdei mai zai friday mai tu ze kring mai zai saturday mai tu ze kam mai aina chuna ge Assam state kudu na mak cha Assam Nagaland Manipur pabam sang ni ge te ta te le ka che bize Zeme council ram ge chi tau ge ka kadai de le zai chirun mak cha ai balam ge mi hang sam na comment section ram ge na zai ko mi ze moi ki ge na sam ki ke sia bra me sa jaba me pere ge du Zeme council me group ke na zai ko mi su na ge social media platform ge na tu ba mak cha punoi du je direct che lag do dui lei ka chebe du rang to gai ze punoi pere ge du Zeme council mena action du lugu lei beze hai mana su ge chi tau ge de lei chi bze ge na chuna ge Zeme council men tati beting kom chana jang kai kana kom ge ria kai gai zai punoi na ki kyu ge blui ge na te ta te ze bam ra beze hai mana su ge chi tau ge de lei zai chi ze ning kui lei zai chi ze te ma ku lei design du ai ze Zeme council na ai ze te lei pe te lei gyu ra ge du te do lag lei chi bze ge na ai ze to mag lei zai ning to mag lei design du gu committee zai anui Zeme gu committee na ai ze ra dai ra nang le chi bze ge na chuna ge Zeme council mena riakyu ge belui na te ku zai Zeme council mena riakyu ge ni bze ge na chuna ge Assam Nagaland Manipur ge le sikiram ge no ai belui ge na te rang ge te kam ge ni ko de le ka chi bze hai mana su ge chi tau ge de le India ram go bodi pe Prime Minister PM Narendra Modi ne zimai tingnai mi fige Gujarat state ke ze crore hai mi nge ze rex squeeze hadai academy develop project hangine pe pe gai de le ze ka chu de le ze chudon mak che chuna ge pam ka cham ze pe state mi nge sro ke ze election ze assembly election bam bi ze gen zimai tingnai mi fige Gujarat state ke du Prime Minister PM Narendra Modi ne road show ju du te gai ze chudon mak che chuna ge India ram ke de ge isro mane te pe gai ze success ngau di be Chandrayaan 3 mission nam ge du mission ga ze sam ze sa ke gai de le ze sale Qatar kadai mena anuiram de India kadai ge krai beting ne vi spy te jaba me mina hang te set me tu ze Qatar kadai gu turam be ki ne puni tu ze te charang ge odar pe ge ni bechang ge chuna ge India ram kadai ge ze pam ka cham bam ge kakle be zu miswang ze pe te le ze chi be ka ke anji mai ting nai mi ge chi ge ne vi spy me mina hang te set me tu ze chi Qatar kadai gu turam be ki ne te charang ge odar pe ge jaba me ze puni ki bom me tu ze as je Shankar Videsh Mantri ze foreign minister ne ke tu ze mpo do ze mpo ge de le ze ka che de le ze chuna
ge chige Qatar kade ge Indiaram kade go Navy spy me mina hang jan ma du je te chara parlam ge je parlam jai pu detail je ma du chin chi mak le je ka chu de le je te ti ba nai mi mai ge pu detail je pe ra go da kan le su chu na re ka chang du pe ge mag le je Navy gu chief ne rang de le चुनागे इंडियारम कदैगु नॉर्थ ईस्ट मणिपुर स्टेट के जेट कना इंकीमा इकु किमा ककेले जे कबोक जबम मेचांग महाराष्ट्र स्टेट के दु मराठा आरक्षण जाय मराठा रिजर्वेशन लामगने चुनागे ककबोक जे ब्रांची के संग मुइले जे का चुदले जे मराठा आरक्षण जाय मराठा रिजर्वेशन जे पुनुइने की जबम जे महाराष्ट्र स्टेट गु गवर्नमेंट मने चुनागे पेपे kai mak jabam bi बिजेगने एनसीपी के दु जिमाई तिना मे पिगे मराठा में रामने पनुइलुंग इमक जे एनसीपी के दु हमी जदु काय जे गरी रामदो मिसोंगा जे रुनसिया तोनी दले जे का चुदले जे चिरमक जे चुनागे महाराष्ट्र स्टेट के मराठा रिजर्वेशन की जबम बि बिजेगने आर्टिकल 144 जदु काय दले जे जे जिमाई तिना मे पिगे एमपी को मिना हंग नामने एमपी ताबम जदु सौ ने ले जे का चुदले रिपोर्ट के सम के इंडियारम कदे मांगे मिसुई बिसाम इंडियारम कदे मने तिंग कुम स्कुई लुंग के गने मेट्रो नेटवर्क लमगे जे इक संगजे इनपो का संगजे ता जे ते गई दले जे का दले जे मेट्रो नेटवर्क लमगे चुना इंडियारम कदे मने लुंग ते चबम लुई गने लुंग ते चबम डिजाइन आना कुम करे मिंगे लुंग की गे अमेरिका कदे में दु सोलु जे इंडियारम कदे में कदे रे के दिलांग जाय किलांग बे मेट्रो नेटवर्क जे दु सांगु दले जे का दले जे इंडियारम कदे में कुम स्कुई लुंग के मेट्रो नेटवर्क लम गया ताते गय बे मेट्रो जे तिंगते कुम स्कुई सु गया किलोमीटर हाई ना जे दाइते सेटुने को दा काने लुसु चुना हाइते सेचे ट्रैक स्कुई जे मिंगे जे लामुइले जे का दले जे मेट्रो जे चुना गे इंडियारम के जे पगु सिटी कदी बे जाय चाकी कदी बे काय गे जे मेट्रो जे ते चलामुइले जे का दले जी माई तिंगनाय मी फुइगे इंडियारम कदेगे सरदार वल्लभ भाई पटेल गो बर्ड एनिवर्सरी जे कतले जले जै चिगे बर्ड एनिवर्सरी कतले बिगे इंडियारम कदेगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लुने जबंबे नेशनल यूनिटी डे दु कतले दले जै चिगे इंडियारम कदेगो प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने दमाई तिंगनाय मी फुइगे पगो मन की बात एपिसोड हाई कैचेस रोक बम माइगे पाने मेरा युवा भारत बहु जे पुंगरा बलाम के सागाय जबम जे दु जी माई तिंगनाय मी फुइगे चिबे जे दु तें चि चक ते गय तले जे का दले नॉर्थ ईस्ट असम स्टेट दिमासौ डिस्ट्रिक्ट के पतिंग कुमसंग ने CM कप ताते जबम जे क्रू के जी कना माइ डिजाइन 19 CM कप जे ता चुगु दले जे का दले जे चिगे अन ता बगे जे गित पुइन तान तारा बगे जे तिंग तिगने दु पार्टिसिपेट ते जबम जेमे फुटबॉल क्लब बनाया जेमे यूनाइटेड असम जे नाइ कुम चंगना जंग काय कचम 19 CM कप गदु ता दाइ गुले जे का दले जे चिगे अमि जेमे गु टीम कना जेमे यूनाइटेड असम बनाया जेमे फुटबॉल क्लब तारा बिजिगना तारा तिंगनाय नि फुइगा ने अनु जेमे हफलोंग के बम ले ना ने सपोर्टिव जाय चिगे गुगाय रांगने दु वांग के चंगाय लो जे का दले जाय जेमे FC इन तारा बे माइ जाय जी जने क्रू के जी का चो माइ जाय ने जेमे फुटबॉल क्लब चन तागु जाय जेमे यूनाइटेड असम तारा बे माइ जने क्रू के जी स्कुई कम चना जन काय का चो माइ जाय ने तागु ले जे का दले जाय सम पेची गय बे अजांग नामचुंग ने में प्रेसिडेंट जेमे फुटबॉल क्लब जेमे FC जाय पकना बिगे अजांग सिरांग ngaमे प्रेसिडेंट जेमे यूनाइटेड असम अजांग कना ने 19 CM कप नुई जेमे गु टीम कना बम जिगने अनुई जेमे गु टीम कना कंता माइ डिजाइन ने चंगदुई मले ने वांगकम गेलो कचे बिजे पनाय लामगने हाय मनाजे क्याम गैदले नमाई क्रू के जिके तिंग कुम चंगना जंग काय कचम सुमाई हिगी गु जेमे न्यूज कर चिप्रसाम जेमे मांग का ने आइगने लोइगे रदले निंगनुई हाय मनाने तिंगनाय मी पुइन संगने पिगाय जा इंकी गाय बम बि जिगने वोंदी दले हाय मना चुकुलम दले